جناوندان و چیان رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجه ایرو 8 ایلون 2025 دوشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امن و چین درا و روژه پیشکش بکندم دم آزادی ره برافویا HPG فرماندارای جاستاری و HPG امین ارجیز و گریلا اکین امارات تولدار و زین زاغروز ببیرانی HPG دازانم که هفری و هوالینوان 20 نیسان 2020 ده دیری شک ارتشا ترک ده لگاره شهید بونه جنابندان و چه رادیو دنگ گلدن با 8 ایلون 2025 دوشم لبروکسل ساعت 11 آمده 12 گدارین هجامین و چه اندنا و روژه ده پیشکش بکن دم آزادیاره بر آپویه HPG فرماندارای جاستاری و HPG امین ارجیس و گریلا اکین امارات تولدار و زین زاگروس ببیرانین HPG دازانین که هفره و حوال وان 20 نیسان 2020 دیری شکارتشا ترکته لگاره شهید بونه ناوندار آگاندن و چاپمن یا HPG هفره و حوال خواه اندام فرمانداری بریارگاه ناونده یا یه جاستاره و اندام کمیسیون فرمانداری HPG امین ارجیس و میلیتان خط فدایی یا اپوی اکین امارات تولدار و زین زاگروس ببیرانین HPG دزانین که هفره و حوال اینوان 20 نیسان 2020 لهر ماگاره ده ایریشک دولتا ترک ده شهید بون HPG دربار شهیدان ده واد بیشه هفره و حوال این مین شهید نفرین خطا فدایی یا آپوی بون بیدو دلی جبو هر ارک و وظیفه آماده بون هفره آمه امین ارجیس فرمانداره که اصل آرتش بون آجن آزاده جه سوسیالیزم راستی و شورش گلان شورشگرین ترکی و کردستان باور کرده بو اولاد که جنخواست آگل ترک بو چاواکو ریبرا پوخواست پارت میراته تکوشینه یا شورشگر ابراهیم کایپاکا یا ماهیر چایان و دنیز گزمیش ویجی دا سروی شوپه و خوش قنطارین ارجیسی گهاند قنطارین چیای کردستانی 24 سالان بیکو بهین خواه بده لسرخط جیان آزاد وکه شورشگره که ده تکوشین آزادی یا گلان ده جیه کرد و لبرخواه ده هر استا تکوشینی ده با آوایی که دلزمی جیه کرد هم میلیتانی و هم جی فرمانداری آوی کرد خودی کسایت که رنگین و پر آلی بو جی میلیتانی حتی هلبستوانی جی فیلمان حتی به وجه گلک تشکرین حوالین ما اکین و زینجی وکه هفره ما امینه به اشک و اوین آزادی وکه جنخاسین کرد بشتاری ناورفین پککی بون تاویزور و زحمتیان همویان جی دناورفان ده به ویرکی و دلیری کتن جنگی و به جارکتن جی پاش و گاف نهاویتن هر کل برخودان آزاد و بده بون لو ما هر کسی جوان هست کرد او بون فرماندار و سترکین یه جاستار و ناوی خواه لدیروکا تکوشین نقشاندن ام دسری ده جمالباتین هشاین شهیدین خوره جگل خواهین کردستان و آناتولی رسرساقی دخوازن و ام جاره کدن سوز ددن ام آرمانج و خیال وان با آزادی تاجی دار بکن ده شخص وان هفره و هفالان ده ام شورش آزادی یا خشک و براتیا گلان به سرکتن تاجی دار بکن ناسنامه هفره و هفالین مین گهشتن شهادت اوسایه نازل تاشبنار به ناسناف امینه ارجیس ناو دایی که مریم ناو باف عبدالرحمن لباجار نف شهیر ترکیه جدایک بویه و 20 نیسان 2020 لگار شهید بو لیلا آجار بناسناف زین زاگروس ناو دایی که شفقیات ناو باف آیدن لباجار وانه جدایک بویه و 20 نیسان 2020 لگار شهید بو شهریبان آکن بناسناف اکین آمارا تولدار ناو دایی که مسلما ناو باف مصطفی لباشار جوله مرگش دایی بو و 20 نیسان 2020 لگار شهید بو HPG şahadita fermandara yejaastare u HPG emine er yezrage hanjit jayin er
RGS حتی بچیایین کردستانی لگرنه که 24 سالان آجینه که ترکمن بگوتن آوی سر و رازا جیانه لچیایین کردستانی دبینه. امین RGS 20 نیسان 2020 ده دیریشه که ارتشا ترک ده لگاره شهید بو نها پورتریا امین RGS بوره. HPG شهادت فرماندار یه استاری و HPG امین RGS راگاند. جچیاین RGS حتی بچیاین کردستان لگرینه که 24 سالان آجینه که ترکمن به گوتن آوه سر و رازا جیانه لچیاین کردستان دبینه. امین RGS 20 نیسان 2020 دیرش کارتش ترک ده لگاره شهید بو. امین RGS سال 1976 لباجار نف شهیره ترکیه تدنه. وی باجار هرم آناتولیا ناوین لدر و گرتیه و محافظه کاره. امینه حتی 5 سال یخواه لگند مزنده به. پاشه دچه باجار نف شهیره. لیتمی بریا گندکه. لوما چونو هاتنا و یا گند هر تدومه. خواه هر تم یا ور هیستکه اوش گند هزدکه. لیجیانا محافظه کار جی دست خواهستی قرقاوه اوه پیسیر تنگیده که جبو خواندن زانینگه دربا سیستنبوله ده به ده بیجه بلکی لبر بهتر کاره به درفت نازادیه به دست بخه لیلیوی باجار مزن دبینه مروف مینا موریانن و لبر بهتر بهن لیده چکه دبینه دبستان دولت مینا آش میجو ششتنه دخبته و وان چاوا جبو پیاتی خواه آماده دکن. اره گل کس وان دبستانان وکدری رزگاری دبینه. لی امینه جه دبزده و جخوره دبیجه من زانوبی استنبول وسایه از نهات باما. لشونا جیانا فودال ایجا آوای جیانا برجواز یجی جیان مشمری کریه. و دبینه و جخوره دبیجه مروف جارکت دنه و جارکت جی. دناوا و پیسیر تنگی ده دبینه نه نف شهیر و نج استنبول دلوه ناخجی. دوه ده مازور و زحمت ده امینه لزانینگه خواندکارین کردناستکه. بریاوان جی ناو پککه و ریبرا پوده بیسه. پاشه فکرین پککه و آوه جیان یه خواندکاران ویوکه مقناطیسی دکشینه. دبینه پککه دوار چارەسەری ده و دوار خوشک و براتیا گلان ده ریک راست و درست دمشینه. امینه دبینه پککه میراسکره که به کوکا شیخ بدرالدین، ابراهیم کایپاکایا، ماهیر چایان، دنیزان، حاکی کارر و کمال پیرانه. لو ما سال 1996 بریارا تبلیبونا ناوا رفین پککه دده. پشتی تبلیبونا خواه بدمه که کرد سال 1997 درباسی سهار برا پوده به. لور لسر خطا زیلانه خواه ده خطا ایدئولوژیا رزگاریا جنه و تئوریا قطبونه ده کرده که و ده تکوشین ده گاف داوشه. ریبرا پو ده شخص هفره امینه ده لگرین آزادی یا گلین ترک و تکمن آنالیز کرد و تثبیت ریبرا پو یا نتوه ذهنیت هفپاره باندوره که مزن لیکر و بهتر بر به پیش بر لسروی بینگهی بر خدا چیاین کردستانه جچیاین RGS کچک ترکمن لچیاین کردستانه خواهوک تکوشره که خشک و براتی و آزادی دید دبیجه لوان چیایان مخواه ناس کر و از هیستکم از هرتم آوان دران بومه دبیجه من تی انسان مینا حوال پکه که خوشک ندیتن و من تو جیان مینا جیانا پارتی هجا پیدا نکر گلک تشتان هینده به و هولده ده گلک تشتان هین بکه. جه گریلاتیه حتی به فرمانداریا بریارگاه ناوندی یا یه جاستاره به گلک برپسیاریان راده به. هر اوها اندامتیا کوردیناسیون و ریوبریا پاشکیجی دکه. دکار و خوابات این تفگر شورشکر جنا یک بوی که بده و تفگر شورشکر گلین یک بوی هبه دهاش تجی جیه دگره. پر به جوش و هیجان دچه سر ارگو وظیفه این خواه. جگل کرد و کردستان هزدکه و دبیجه هزکرین جبو من مانه و آرمانجه. لسروی بینگهی جیزانو بوکو به هزکرین هنر دبه. لو ما دناباکار و خوابات هنر و ویجه دیجی جی خواه گرد.
جشانوی هتا به فیلم جهلبست هتا به وجه گل کارو خبات کرن. به درهانریا شهید خلیل داغ ده فیلم دما جنهز بکه و کلیل ده جیه کرد. آنگو لگوری پیناسه شورشگریا کمپل شورشگرکه تمامه. هر تیم ده گوت سر و رازا جیانه لچیا این کردستانه یه. او وک سر و رازا جیانه هر به پی ویکت و مشیا. چاواکوویجی گوتیه مانه واتیا لیدگریا یا جنف شیری دست بکر لچیا این کردستانه دید. به وی پنگا بخوایا مانیدار جی دناوا گلان ده بو پر بو رنگ کی آزادیه. Tavi fermandara yecazdarı Emine Erciz, Gerlayn yecazдар u HPG Ekin Amarat Toldar u Zinzah Rojji şehit bun. HPG derbare kesetevan her du Gerlayan agahida 20 Nisan 2020'de değişike arteşa Türk'te ligare şehit bun. Ekin Amarat Toldar لگه بری دناوا چاندا مالباتا که ولات پاریز ده مزن بو. بریاوی جی خوشکاوی آمارا تبلی ناوا رفین گیری لابه بو. او جی لسر شوپاوی چو او سال 2015 بیشتاری ناوا رفین گیری لابو. پرورده خویا پیشی یا گیریلاتی لخاکور که دید. پاشی دسری ده آواشین لگه لقادین جداین هرم پاراستنه ین مدیای جیه کرد. هوال اکین لهر قادالی ما به خصلتین خوین کدکار چالاک و فدکار هات ناس کرن. ارکا فرمانداری را کر و جه هوالین خوره پیشنگی کر. دشوه فرمانداری یا یه جاستار ده خوکر هسته و به وی دوار تاکتیک و تکنیک ده خوکر شارزا. به آفرینری جسارت و چالاکوانی خواه به آوائی کی سرکتی به ارک و وظیفه این خواه رابو. هم خواه پرورده کرد هم جی هفره و هفالین خواه پرورده کرد. به تگیشتن خواه یا هور و کور به دیسیپلین خواه و هلوست خواه یا شورشگری دکار و خباتان ده ریل بر پیشکتن آنوه کرد. لسر خط آپوی و پاشکه دمزین کرن آزادیا جنه ده هر تم بو خودی سکنکه میناک. زین زاگروس جهره ما برخوتان ولات پاریزی بره و ایرش بشتار بو. جه باجار وانه جکل ها برخوتان تبلینا و رفان بو. دما که لزانینگه ها 100. یل بشا سوسیولوژی دخوند سال 2015 خوندن خواه نیف شوهشت ولدیجی پولیتیکا این دولت ترک ین آسیمیلاسیونیست قرکر و اینکارکر تبلینا و رفین تکوشینه بو. دوه چارچوه ده دمک کارو خباتین ولات پاریزی مشاند. لیقی ماخواه بفن خباتان نه آنی و بر خدا چیاین کردستانه. پشتی پرورده خواه یا پیشی دست به گریلاتی کرد. کنگی بو خودی هنک تجربه و زانینه لقادین هرما پاراستنا مدگای دناوا پراتیکا تکوشینه ده چیه کرد. روش به روش به پیش کت و ده آستا فرمانداری ده برپرسیارتی گرد. به پراتیکی را خودواری ایدئولوژیک ده به پیش خست و هی گاوین خورتراویتن. جبو به شورشگره که کمپره و تمام بکد به فدکاری به جسارت و به جوش بشتاری خباتان بو و باندور لتوایی هفره و هوالین خواه کرد. دناو خباتین فرمانداریا بریارگاه نوندی یا یجا ستاره ده کده زیده دا. گوتن آوه و کرن آوه یک بو و هفودو تمام دکرین. شهید Emine Erciyes di sala 1996 da dema Kutevli Partiye dibe yekserdiçi Akademiya Masum Korkmaz acam reber apo naji diyaloga Emine Erciyes abreber apore bevore. Senin ilave edeceğin bir söz var mı Haval? Başkanım, ben Türkiye'liyim. Nerelisin Türkiye'nin? Nevşehirliyim başkanım. Ha, Nevşehirlisin. Seni
buraya hangi rüzgar attırdı veya buraya neden katıldın? Başkanım ben kadın üzerine olan yoğunlaşmalarımda şunu fark ettim. Toplumlar tarihinde kadın erkekten daha fazla düşürüldüğü için kadının uyanması genel toplumların uyanışından çok daha geç oluyor. Fakat diğer taraftan da günümüz mücadelemize baktığımızda kadının ilgisi daha fazla. Türkiye devrimi açısından da Türkiye halkı diğer halklara göre çok daha kötü bir şekilde düşürülmüş bir halk. Fakat bunun doğrultusunda tabii ki kadın da daha kötü bir şekilde düşürülmüş. O yüzden de bugün Türkiye devriminde kadınların ilgisi devrime erkeklerden daha yoğun. Beni de biraz savuran bu oldu aslında. İddian büyüdü sanırım. Doğru. Şimdi kadınların fazla milliyeti önemli değildir. Bu vesileyle bunu diyeyim, gerçekten Pekke'ye ilgi duyan Türk erkeğinden ziyade Türk kızları oluyor. Özellikle de halka ve Türkmenliğe yakın kızlar oluyor. Bu da anlamlıdır. Demek ki çok zayıf da olsa Türk halk kimliğindeki özgürlük arayışı onları Pekke'ye çekiyor. Doğru. Ve böyle bir sürü de şehidi oldu. Güzel bir gelişmedir. Nevşehir'de sadece bol bol faşist çıkmaz diyorsun. İyi bir özgürlük militanı kız da çıkar. Kesinlikle başkanım. Evet. Anlamlıdır herhalde, buna yüksek bir sesle yanıt olabileceksin. Buna inancım sonsuzdur başkanım. Layık olmaya çalışıyorum. Evet, tabii bu en güzel bir gelişmedir ve onun çarpıcı bir ifadesi oldu. Yüzyılların Türk halkının, Türkmen halkının gerçeği de bana göre bunu ister. Ciddiye alıyorum. شهید امین ارجیز دماکو جخاباتین دی بر خود ده خاباتین هپگه و یه جاستاره ده کنفرانس ده سوزا خود ده و هستین خود و هاتین اسما Evvel uzun bir süredir kadın hareketinin diğer çalışma alanlarındaydım. 2011 yılında HPG Yecastar çalışmalarından eğitim amaçlı gittim. Daha sonra 5 yıl Kaşk alanında kaldım. Son yaklaşık bir yıldır Keceke'de çalışma yürütüyordum. Yani geçen bu süreç benim açımdan tabii hem ideolojik anlamda yoğunlaşma, derinleşme hem de örgütsel tecrübe anlamında bir temel oluşturdu. Tabii bu geçen süreç boyunca da her zaman yönümüz, aklımızın bir köşesi tabii hep Yecastar ve HPG çalışmalarındaydı. Oradan aldığımız gücü buradaki çalışmalara katma temelinde biraz böyle gelişimizin temel bir amacı da budur. Tabii ki çok yoğun, özellikle son birkaç yıl açısından çok yoğun bir savaş ve mücadele süreci geçti. Bu da yani tekrardan askeri çalışmalara dönme ısrarımızı güçlendirdi. Bu temelde aynı zamanda tabii burada olmak hem şehit yoldaşlara karşı bir sorumluluk temelinde bir geliştir. Hem de savunma alanı insanın kendi önderliğe en yakın hissettiği alandır. Bu temelde hani tekrar dönüş hem heyecan hem moraldir benim açımdan. Bu temelde de tüm gücümle katılmaya çalışacağım, tüm gücümü katacağım. Bu temelde sözümü verebilirim. فرماندار امین ارجیز به دنگ خوی زلال دماکو هلپس و ستراند بیجه بوره Sen Nemuzini, ben Ferhat ile Şirin'i. Sen Ciger Kuyu'ni, 33 kurşunu, ben Cahit'i, Turgut'u, Nazım'ı. Sen gözleri deprem kızını kara çadırın, ben sürmeli beyazını. Sen karın türküsünü dağlardan dağlara, ben köpük köpük büyüsünü denizlerim. Sen Cudi, uçurum ve doruk, ben Konya Ovası'nı, beyaz ve tenha. Sen Dicle'yi, durgun ve nazlı, ben Kızılırmak'ı, geniş ve mağrur. Sen ancak benimle sileceksin acıyı, ben ancak seninle sileceğim utancı. Sınırların ardına çekebilir miyiz? Sınırların ardına
ardına neden çekelim ki? Sınırların ardında ateş yakmaz, su boğmaz mı? Sınırların ardında ölüm vakitli mi gelir? Sınırların ardında yoksulluk daha mı az? Ya nasıl ayırırız yıldızları? Kim geçiş izni verecek rüzgara? Bu tarifsiz ayrılığı yağmura kim, kuşlara kim, çocuklara kim, kadınlara kim öğretecek? Bu hale büstafemlin behem murengan Naudat koynin işareli bülbül Bigelekten gan Evina teshelandım Beşeru cengan Derabe, derabe, derabe Jana dila zaman derenge Yekcaran müroldu be agir Yekcaran agirdu be mürol Yekcaran müroldu be agir Mezindi be derdeki giran Bişevtedi giredi be berivan Mezindi be derdeki giran Bişevtedi giredi be berivan Esbidin hevdu sılav bidin van Agiri çaran bu ya hezaran Peligodarên hêja di bültena rojê de me xwestene li ser şehîd Emîne Erciyes Ekin Amara Toldar û Zînzagros pêşkêşî we bikin. Bi hurmetê hezkiriyek mezin em wan şehîdan bi bîr tînin anha xatirê we din baş.